Thobela. Welcome to Mozanzi Culture Show. Hey, ke a le dumedisa ka moka ke dumedisa le nna ntate Mokoto ke dumedisa le bohle ka moka ba berekisa le ka yena bo Patrick ka moka bo Ausilemo ka moka ga bona ke a ba dumedisa lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareth marena le mophološi wa rena. Hey, re tshepile yena jwang kapa jwang maemo a dumela a sa dumele tlo boela kwa morago re thaetse ditaba tše ntate Mokoto a sa le wa di bolela re no go tshepile moyo o galalago le ba ka go romela ka batho ba ria jwang ga go se se ka go dira go selo ka baka la re yeo a go tshepišitšego ke ena a tshepagalago mo leetong le a go romile go lona ke ena a go tshepišitšego tšohle ka moka o tla go šireletša godimo ga difefo tšohle ka moka re tlo mo thaetša re mo tsopole ka nako e ba le ka studio ba lego a bolela gore ba ile ba romela ka batho re tore ko gore na modimo o ile a ba thuša moyo o galelagola a ba protecta jwang ke dumediša ka nna ntate Thobjalo ke nore ba ba senke ba e kwa taba tše ba kgone go di hwetša le bona ka lebitso le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta anke te re mo tsopoleng ko wa latela ka nako ele a ntshane le mabotšhobotšho re ko gore na ditaba tše ge ba le ka kua stadiong ba sore taba tša modimo taba tša semoya taba tše thata tša semoya a re ba thetše ke ba latela tanko. Panya nthongwe mona ya mabomona ntate Dastuna bua nthongwe a re he mona kana go ntse re le Rivers ne o na nketsa mohlala re ne re lela ho ntate Popedi ne le na re thusang bona ne re sena next le dijo ka tlung kana go ntse re le Rivers but ore today re tswile Rivers empa re gona go phela jwale ke kopanya ntho ena yeo e buang ya rena ebe ho tloa ho etsala emba o tswetswa but at the same time hona le bareng nna ke ne ke sena letho but ke se ke atlehile ke tswela pele di business di tswela pele sa le ke fitla ka ra Rivers kapa ka ra ke reke 18 tsena tsa mehlolo ntate a kre jale batho ba fuwa disebediswa ke tsona ntho tsena tse ke buang ka tsona bo mongaka ke tla sebedisa lentswe leno la mongaka ha se la ka ke la motho ana tlile empa ka bo haufinyana le fuwa disebediswa tsena o di fumana ka hara kereke kapa o di fumana ngakeng kapa o di fumana bo profeteng kae mo di fumanang teng empa ke tsela e le nngwe mohlodi o mong wa dintho tsena o sa natswe hore na di fumane ho mang jwale o fuwa dintho wena o sa bone tshobotsi o sa bone letho empa o bojetswa hore ntho ena ya hola ha o ntse o e fepa mme ha e hola o bona e se tletse ka hara sejana se o e okole o inke o lo e tshollela nokeng kapa molatswaneng ofe kapa ofe mo metsi a phallang e tsamaye le metsi ha ntse hola fela o nonke o hafole
o lo tshwere kapa o hafulele ba bang le wena bo utlwang o barata gore o ka ba kenya ka ga lenaka lena. Re hotse ka yona ntho eno go gona go rwala go jwale o fumana batho ba bangata ba phela ba phediswa ke bo mongaka. Jwale bohloko ba mongaka bo bong ho bomme teng ha ba ya matsatsing mongaka o saka matsatsi a bona. Ba bang batho ba bomme ba iphumana ba re bona ho ha matsatsi ha sa tla e se ka ke batho ba monopositseng ba soka ba fitlhella le boemo ba monopause. Ba bang ba bona o tla o jwetsa hore ke phalla non-stop ka lebaka la ntho yena a e fuweng e phela ka madi. E re ke re e mong motho a ka re ke se ke buella fela motho mongwe a ka reng hey nna ntate Mokotwa ha ke na ntho tseno mara ke na le bothata bono ba hore ha ke tsebe matsatsi a ka kapa ba re but ke na le hape e mong a ka re ke na le bothata bono ba ba phallo eno ya madi e sa stopeng but ha ke sebedise ntho tseno. Ka nako ye nngwe ho batho ba bomme ena ke libisa kapa ke tobisa ka ho batho ba bomme. Ka nako ye nngwe o tsamaya kapa o na le boyfriend eo sa tsebeng hore na e tswa lelapeng le jwang. Athe boyfriend ena ya hao lelapa la tswang ho lona ke lelapa le sebedisang hantle ke matemona moo. Ye mong motho yena o kena dikamanong le motho ba be ba nyale a sa tsebe hore motho ena hae a monyalang o tswa lelapeng le sebedisang matemona ke lelapa la matemona le. Jwale di miscarriages tsena tse ngata tseo di bonang di atile hona jwale tjena nana ha o no tliwa molao ona wa o abota wa di abortion ko bane ntwena e ne se tloletse ya batho ba fumanang di miscarriage hobane malapa mangata a sa sebedisa mongaka ena mongaka o phela ka madi. Motho ena o tlo fumana sa bone matsatsi ya hae ka nepo ha re fela wa qala wa tshwara fela wa kesha o re ngwana o tla ba teng ntho ena e ja ngwana. Ntate hona le batho ba tholang di miscarriage more than 10 times ka ntle ka mo kore ka nna ba di tlhaselo bathong bana ba bang ba innocent. Ke di tlhaselo ho batho bano hobane ye mong ka ga lelapa ha fela ana le ntho eo ntho ena e tlo tsamaya family ka ofela e destroya family because o kena ka madi ka hara selekane. A ke batho ba ba phatsua ba bang ba bona jwale ntho ena e ja family ena e qete family mabotjwa ha e khutla e ja bana ba hao e qetelle ka wena gore kotsi e batho ba sa tsebeng ya dintho tsena ke ka hore hlokang ho pholoswa. Pholoso e o tlosa dinthong tsena tsa matemona gore e o tlosa ka hara cabinet ya Satane hobane Satane ke nnete ntho tsa hae di hantle di flesh batho ba ba o bona o tsamaya mane ba re Mokoto wa mmona o jwang ba sa tsebe ona ke jere joko e jwang ka morao ka mo. Athe ha ile pholoso e pure ya o amohela moya o halalelang bona le matemona ntata tsamella hole le wena ba tlanela o bua fela mono re tla mo bolaya Mokoto re tla etsa jena le jena re tla etsa jena le jena ntate mabotjwa o ba fa ha go borata o jwetsa ba mamedi ke batho ba ba kae be sale ba rekwa o thoba tlo re bolaya ba khutla mo ba re jwetsa ye mongwe la ntshwa tronko ha ba o hopola gore na ja bua radiong ka 2012 mona re ke fuwe sethunya ke ntshitswe tronko nna ha lo dula fa tsantshuwa gore nna ke tlo bolaya lona
motho yo na felle ka eng ha o ipotsa mthako ona felle ka ho bane fela a tlile radio nga toro jwetsa hore ke ne ke rongo o thwa ke tlo bola le sethunya tsa teng ke sena ona re bontshe ya ra se tentse maponesa ka hare till today ha re mtsebo felletse kae Captain Vilankulu o felletse kae o jwe ke gore dintho tsa semoya mabotjobotjo di thata ka lehlakoreng le leng hobane nna le wena mohlomong ntate Popedi le ba bang ka ntle ka mono modimo o sebetsa ka rona ra kgona ho lwantsha meya ena ya matemona re kgona ho bona dintho empa se bohle ba tla dumelang hore dintho tsena tse re di buang ke dintho tse teng yane jwale taba tsena di thata ke dumela jwalo taba yena ha e se kgutlela morao ntho yena haeba gore ke batla ho bapisa hore bamamedi ba sa le ba qala ditaba tse le rona morao ba khutlele morao nna ke phofolo ene e sa le ba le ntate ke hotse jwalo ke tlholeho ke hotse jwalo ke hopola date le nako mme Mazwane o la fitla ka 2012 are ha ke ya mahaheng a Motouleng kile ka lo lata bonkgono le bontate moholo ke yena o ke mme Mazwane right ibe ke a mmotsa he mme Mazwane bonkgono bontate moholo ne leng ara ke fihle fela ka ba kga ka hara sediba kapa e ne le dinkankane kapa eng ka fihla ka ba kga ka tla le bona hae ka ba kenya ka Ndumbi ho sa no seng ha ke ya ka Ndumbi ka fumana dinuwa ha di fela ka matsoma o khile metsi fela yena mono o khile metsi fela a ka nganana le mikudubete e lo re ne le taelo nkgono ena a tlile ho yena ha ya mo jwetsa go jwale tje o a tsamaya o lo lata ba bang be ke ba sile morao re tlo phela le bona mona o ba etsetse lehlaka ka ntle ka mona re tlo phela le bona mona o nkgona le bontate moholo ha ba hopola hantle re itse ha tswa motho ke a sa hla mona tlo hlahloba ya ba o sa motho eno sa ga nka o isa mahaheng ntho tse jwalo ba o arrange everything tongo ya tsama smooth a tsamaya motho ena fitla mo petlenya kapa ba la lahlela ba nkukumu a mo jwetsa ra ha ka rutle mona ke tse Motouleng ntho e kanye jwalo koloi hona mono a thola transport ya mo lahlela Motouleng ntho e jwalo a tswa Motouleng a thola koloi eme ka ntle ya monka a ba khutlela hae a fitla le bona hoseng ha ya thola dinuwa a tswa hweletsa bana ba hlaya hona dinuwa ka moo ka Ndumbi ha ba bone letho ba momanya ba robaneng ha o re hlapa o la tje mpa ro jwetsitse hore bua a re ha nna ne ke kopa go se la hlaka se bope o setse ya ba fetwa o hla bonkgono ba khale le bontate moholo ba khale ke kingdom ena e batho ba e sebelletsang jwale ke tse South Africa ke naha e modimo a la e kgetha ha ke re phamiseng flaga ena ya moya o halalelang ma South Africa tla re tseba ho bona hore na re kekeng ra fetola maphelo a rona na hey kore ka mantswe a mang o mpontsha ntho engwe mona hore ka mantswe a mang taelo e ka ba ntho ya hore tsamoetsa se itseng ke consultation ya no buang ka yona ke fumana taelo ho tswa mo profeta kapa ho ngaka kapa mang ya reng tsamaya o lo etsa se itseng o fihle o kgentho e itseng kapa o sebedise ntho e itseng mme nna ke tlo bona seno ka mahlo ke bona ntho eo ka ntho ena e ke nkileng e ka nna ba ke nowa mara nna ka mahlo ke bona se itseng bona menwa ana tlile a tlo rellela ka mongaka haeba wa hopola
o la ba phamisa mese a re tsolela mono gona e mo jele jwang mpeng e saka madi gore e se qetile ka kwana ka mo etswaetseng saka ka teng se sa fumane letho ke a mo thunya mpeng ha ka rapata ona re bona re pla hantle jwale ke mona mo tlo fumana hore nako ene re yang re lebile go tla no to batho ke covid ba bola ke covid batho ba itshwella ba ikwela fela mo batho ba sana madi ntate ba tla ikwela fela ho ntho tsena di phela ka madi ene re phela le tsona o mpotsa ntho nngwe monana e ke nahanang hore jwale ke nako ya hore ka ba ka hopola lentswe la modimo ba mona moare jwale o tla re bontsha le tse patilweng hona le ausi e mong ba ne ba fuwe majwe mana a matlenyana ke re ke mmana dikhalakhala jwale majana matle a rella monate tjenana a rella monate ebile kore the way a entse e ka re a entse but a matle ka mkhwa le matle ka teng patale dikhalanyana so ausona una fujolo kerekeng a beile o itsa be festere mo na wa fujolo ho thu a thibela moya o mobe empa ntheno mo makatsa kore ona lora dinua tsa neng a di lora same colors tsa majwe ana seo se bolela eng a ka jwala o fuwe bo mongaka ntate ke yona ntho ena ke le ka go ihlalosa gore batho re fuwa dintho empa ha moya o halalelang o ntse o le teng ka hare ho wena o tla o senolela gore tseba dintho tseo di nkileng tseo di a fetoha ska ya hole ka 2014 mona ho soko hetsalo go batho ba tono samane ba tshwara moshanyane mo mono thwa ke Simone ana fetile tweba a lo nka tšhelete ka tax shop ba dona ba sa dumele dintho tsena ya ra se ke bitsuwe ke le mono ka Simone jwale le o fetoa jwang ara ke fuwe majwana bosiu ke tsama strata le strata ke lahlela le jo duma ntlo e nngwe le nngwe ha le je leno le ka la thethea lawa ke a tseba gore ha ona tšhelete empa le je leno ha le ke la thethea lawa tšhelete e teng mo jwale nna ke a feta ha re je dijo tsena tse lona le dijang ha se ke teba ka ena ke na go tla jwang go fetoa a re ke kwa fetoa fela o ja dijo tse tlwaelehileng a re dijo tsena ha ke dingwathetswe ke a di beya ha eso mana ke go ba le ka tlung ke robala ka ntle gore DVD eo e ke deng ka etsa ke le ka o bontsha batho Simone na ba bontsha ona o robala kae o thoko ho ntlo ya ka re hokonyana tse ya dikgoso robisa dikgo o robala ka mo Simone a re dijo tsena ke dipaka ka mona ka moga 3-4 days ko hona ke dija se di nepolwa tje se di batla o senya ha re je dijo tse baloi ha ba je dijo tse hantle gore bana ba fetoang dintho di sele ha ba je dijo tse dulang ka mpeng a re ke di emela ka di ba boya nyana ka hodimo ka mona ka jwale di a bola jwale ko hona ke tla dija jwale dijo tsena ha se ke di jele moriana ona a ba nketsetsa mohlala a re ha o bona batho ntse ba re ba ya dingakeng tse sebedisang spili moriana wa spili re a o bodisa moriana jwale moriana ona ha o so bodile ko hona le tlo go lenwesa ona lona ha o ntse go tlile ngakeng mo ke ne le ngaka le yena ya gay a ga o ntse ke lahletswe ke batla go bona go nwesa sebodu sa moriana ona o tlo utlwa moriana ona o nyekisa ka o ka khapa kana go dumela go khape go gutle jwale moriana ona o bontsha bioscope ena o tlo e bona go shebisa le bota wena o tlo bona bioscope gore na motho ene o tlila o utswetsa etsa kana go ngwe ba dinete kana go ngwe ke le shano fela bana o tla bona ntho tse o di bona gore
ha e sebetsa ka kelello ntweng e sebetsa ka kelello jwale tla ra o qeta bona dintho tsene hore o fa metsi wa o ntsha moriana ono bana o no dula ka mpeng o tla tswa jwale rona re a onwa ke metsi e re a nwang ha re theosetsa dijo tsa rona tse bodileng ka moriana ono re kgona ho bona dintho tse batho ba sa di boneng ka mantswe ma e isa transing yana o tlwaetseng go bua ka yona e isa transing ene transing mo re be re bona dinnete gona bophelo ba mokoto bo jwang re ka mo atheka jwang re ke ra mo atheka jwang jwale ke re na why o sa ka wa kgona go bona nna ha ke bitswa ke batho ba gore ke tle mo a re no ko bane wena o na le moya o halalelang jwala ha re kgone go ka o bona gore ntho ya moya o halalelang ha o utlwa ke emphasize gore batho ba phile ka moya o halalelang matemona ha o bone ha ba kgone ho reader le di mind tsa ha amen because now ha una dintho tsa bona ho wena kre ha o qala o amohela moya o halalelang o tshwantse fobohane di equipment tsena di resources tsena tsa dingaka tsena tso tsa di fuwa ke ba profeta matswai metsi gore o tshwantse be pure ho ska ba le ka rantlo ya hao tse bang di tsetetso sa tse ke ka o bona batho ba bangata la ha ba reka matlo ko ba mfa re le bofutsaneng ha re kgone ka ikaela matlo gona a matjha ke re etse dintho tsa rona o kena o ntso reka ntlo thola ba ntse ba le ile lebeng ba yona e ntse na le matata le wena o kena matateng a empa ha ona le moya o halalelang matemana ha o fihlele Simone hore a confess o la ntjwetsa sa time gore wa nhle ke a tshwareha ha o le mo a re ke tla o isa mo esale ke kena teng ke utswa diphofu ke iphetotse tweba re ile Evatone mane do ke sa ba kenya ka ofela batho ba bang ba itse ha ba rate hore ba hlaelle batho ba ba tsebe fela hona le nkgono me Evatone mana ga ntate mokoto nna tweba yeo ne dula mona ne bile ne ke qala go bona tweba e tsheya ka tweba e ne ba ka tlung Simona re ke nna a jwetsang kgono ena hore ke la ka fitla ka tsatsi le mona ke iphetotse tweba mona o ntse re 1 2 3 4 5 a mo hopotsa dintho tseo tse fitileng o na setse lo maka ke boloi ba maemo a di mo mosebo hampe jalo ba Simone bona ne le ba utswa malapeng mona o utswa diphofu o utswa ditswekere o utswa matswai o utswa ditšhelete ha re tšhelete e le teng ka tung ka mantate o a fofonela o a ya mo tšhelete e leng teng o a inka fela o lampha mapaki re ile o batho ba ba senyeditseng a ba jwetsa gore ke sentse jena le jena le jena le jena jwale kore boloi bo re captured ke bona batho re phela ntho eno re tswa ba profeteng re kena dingakeng re tswa dingakeng re kena baruting gore ntse re pota nka ile nngwe re batlana le thuso e siyo moyo halalelang fela nka ba ka preacher moyo halalelang mabotsho ke sa ka bona matla a moyo halalelang ke ntho ena ke le nyona ka jenele ka baka la matla a moyo halalelang ke ka ho ke sa batleng gore ke mmesape batho ke fe batho e le nnete because go sane e tla tshaya le go nna ba e beta ba rona o rungwe gore o lo fa batho se o tlama ba fa sona wena wa ikwalla ba bangata ba tlanka ba modimo mona ba rungwe ha modimo ba senolela ba ikwalla ba etsa ntho tseo tsa bona ha ba fe batho nnete ha ba fe batho e leng tsela ya nnete le bophelo hantse ba o tsepilela o tshwantse o khutla wena o tlo paka gore ka modimo wa Zondo nna ke na le ntho ene tjena le tjena le tjena le tjena le tjena ka modimo wa Makamu ke na le ntho e tjena le tjena le tjena ka modimo wa Mamang ka modimo wa Mama ba o fela batho bana ba pakang ba fanang ka mapaki ha ona motho a tla o jwetsa gore nna ka modimo wa ka ke bone matla le hodimo ba rifera all the way ka modimo wa Mamang ka modimo wa Mema Mamang ka modimo wa Ntate Mamang ha te bona where they belong ba ikarabella ka batho ke tsietseno e re phelang ka hare ho ke nnete ba teng ba hlanka ba modimo ba leng ba rongwa ke moya o halalelang hore ebe dingaka tse tla o thusa ka dipheko kapa dipheko dife hobane rona mona Afrika mona
ha re ka ba ra designela western medicine ne re le batho ba bo ditlamatlama ba teng batho ba ntse ba le teng mara jala ka lebaka la go baloi ba tutile ntate ha re sa tshepa mang kapa mang hobane le bona pitso ya bona se ba ikentse di-extension ntate se ba latile o kena ka ga consultation room o bona motho o sa beile di dintho tse o sa di tsebe bona o kopana kae le tsona nna fela gore ba re rekisetse ba re impress bana re dumela antle hape ke dumela hape gore ha re bona dintho tseo ke temo re dumela ha mona hle ke yona ngakeng mona ya popota a thi jwale ke ona mo le malanteng jwale hona mo jwale ha ba sa le pure le bona wa jwale ke di double agent jwale in short it's very rare mo tla fumana hore o tla fumana motho a tla re ngwaneso gore o tshwere ke le theka le a opa ke nka setlamatlama kapa tsamaya o lo cheka ntho e tjena o tseba ditlamatlama ha o sa di tseba o fe motho a tsamaya le motho ena o lo ichekela pheko wena tsamaya o bontshe motho ena a cheke ho itseng le ho itseng le ho itseng ke kopa o bua ka experience ya ka mo mabedi o ntshwarele fela empa ke dumela hore ke tse ding tsa dintho tse tsalang mo mtshana wa ka ke ngwana o suaka ke motho a salantsa bona bo ntho tsena bo dinua gore salantsana le dipononyana tseo jwale nthwena e be tota haholo jwale ha e tota haholo ho boetsahala hore gore ka mantswe a mang o na sokodiswa ke moya jwale a o suaka ko nka ngwanenwa a mo isa kerekeng e nngwe mo a eleditsweng teng ke motho rae ho na le kereke ya moya kae not knowing hore mona kerekeng ya moya hape moruti mono ke ngaka jwale se etsahetseng ke hore matsatsinyana a mmalwa ka morao mo ngwana o tswile ka tsela e nngwe makatsang ka tlung ya ba ko balia aya mane mwana ile teng kerekeng ka mantswe a mang ho so thona le moya o tlisitswe ke badimo jwale o sa bila kentswe go ka mantswe a mang o na soka etswa ntho dinyana tseno tse ngata only 2 days but ke batla o tseba hore na ho etsahetseng mo seo gore ketsahalo yeo ya hore a tloe a matha mane ka tsela ene e ba makaditseng ya hore na ngwana o jwale o se le mofuta o fengwa motho ha sa le tje ya ba o ya mane e patsena dia ka mora hore a ye ke di tsala ka mora hore a ye kerekeng re na le tsela tse pedi ha re fitla temaneng tseno tsela ke a ho nka nkuwa ha maoto a motho lo habola moya ba bana moya o ntse o thwa ke moya wa mondao go ona o etsa jwalo ha o tswa ka hare ho motho ha moya o no tswa ka hare ho wena o tla o isa mo tlamehang ho ise teng moya o e be se yena kana go ye ho bo utswile moya ona ha ke tsebe fela gore na ebe ha a fitla mono ba itse o na le moya o fe hobane ha ona moya o mongwe ba ka o bitsang ke ona ono moya wa mondao ho lokile ha re ditlwele tseno ke tla mona ke tswela pele jwale ka be ke molata nna ha ke fumana ditaba tsenana ke re ha ke na ngwana a tlotlang a kena mona nthong tsena ho lokile he ke molatile empa ha fitla hae ka moraro a latwe a ba fumana ditlhaselo seo se bolela eng seo ha hona ka mokgwa ke nga fumana ditlhaselo hobane moya o no o so le teng ka hare ho yena jwale ditlhaselo tseno ke tse tlo etsang go lona le betla sa kgatelo gore le molokolle a ye le thwaso a lo sebeletswa hobane jwale ha hlaselwa ha ona ntho a tla etsa le dutsi fela le sethotsela ka mono o tla bantsa loloma bosiwa robetse a tsetsela mono be le qetelle le nka qetwa re ha re molokolle motho ena wa sotleha ke moya ona a mpa lo sebeletswa
That is a strategy. Right. E nngwe ya ntlha o qetela ke ena. Ha ke bua le ena o re ditorong tsa dilorileng tse ngata tsa dilorileng hangata lora dinoa ebe o ipona le tlasa metsi, ebe ha ipona le tlasa metsi o tla ba bona dinoa tsa di-color yellow le e jwanjwan tsa di-color but di le ka hodimo ka mona ka hodimo ha ntse di fofa ka mona ka hodimo but e le metsi hape ka hodimo ka mona yena le tlasa metsi. Now hona montorong mono o ipona tshwere kgomo ka thapo, noa e nngwe be hlaha e fitla e ja kgomena. Seo se hlalosa eng mo? Ke kopanya ntho e nngwe mona ya mabomona ntate Dastuna bua ntho nngwe a re he mona kana go ntse re le Rivers ne ona nketsa mohlala re ne re lela ho ntate Popedi ne le na re thusang hobane ne re sena next le dijo ka tlung kana go ntse re le Rivers, but ore today re tswile Rivers empa re gona ho phela. Jwale ke kopanya ntho ena ye o e buang ya rena ebe ho tloa ho etsala emba o utswetswa, but at the same time hona le bareng nna ke ne ke sena letho but ke se ke atlehile ke tswela pele di business di tswela pele sale ke fitla ka ra Rivers kapa ka ra kereke e itseng tsena tsa mehlolo. Ntate a kare jwale batho ba fuwa disebediswa ke tsona ntho tse ntse ke buang ka tsona. Bo mongaka ke tla sebedisa lentswe leno la mongaka ha se la ka ke la motho ana tlile empa ka bo haufinyana le fuwa disebediswa tsena o di fumana ka hara kereke kapa o di fumana ngakeng kapa o di fumana bo profeteng kae mo o di